so be banana fuai kakaka. They be obi beka say duabon. Yes or no? I mean the pass okay do be beka say we am chomo mofusu yen ya asem ka. Nyese bi pe say kazak ti obi ha. Yes or no? I am you put it into context, okay. Spirituality, you put it into context, not physically. You investigation. Okay, na funa kakaka na. Brabo mu yare no nya ana ye kidney problem no nya ye lab ni nya ni hu se labs no problem o ma ni hu se I mean if baby na eba okay at that point no proving we are born aya na eden kaka na mum no still na nipa no ye be your spiritual assessment ni amu se ye sample a nya gidie Nyejidie na fampa ebo ka ho ye de family doctor for the ye no ntu bibia ngu ye ntu bibia ngu ye kani nyina ba say ye sampo a mo betimi mo be ma famu de ye be ya family because one anya ne sa na nipa no one me na ehu se yare ne betimi aye science course ana say ne bibia adekro na de ba ye wo ho a one head dro crowd be ma no but so putting it together, not say sample still na so fan edru. There are times meaning na ya adwuma emergency that patient beba na area no yes say nyame abie nipa na ya asofo na abi because medicine evocation nyame abie mo nika mutimi ko sunsun yase me na so ko jan stethoscope wo sunsun yase no abasa no your favorite prognosis Arabia you prognosis Arabia on so we dey acha by 48 hours no ko be on so by 3 months no say ko I am pempi no see when nya botra ncheche busafum ye eno na akoka one you make say Dr. Clear o see ye afi na so fu bia fa won ti koko mfi a doctor for no you be too ase na agiska na ya kwanchere 2 months and last days and na asade na brew because mama na jai e bi kro no kra offer me one kebi an kebi ten prolong life na kaka and ka obi free mu po obi timi free mu peacefully or how be a obi solve or fam or no obi cry to turn in your makura end of life care obi ten to turn in your my but e san say ye ni sante ase no ni ye jai doctor de no na afi focus on spiritual na kan so enkusiaga ti ye be fa kwanye so ametifo nyina ate ase say spirituality na de wo ho the same way as science and so ho yare bia obi be a friend of pathophysiology pathophysiology just send the course of yare no nti say ye hwe ya pomden ho ye ne so so enyomantam eni nuane bi ye exercise ye say ya you will live a healthy life yare no de eba no so nche say you to physical ne go ne spiritual nti na ma me bi